Nĩ thutha wa ceceni ya Kameme TV kuhithuria uria muiritu umwe arakoretwo agitumira mitambo ya WhatsApp hamwe na thimu yake ya guoko kungania mbeca iria araugaga ati aratumagira gwakira mutumia wa miaka 86 hamwe na iritu ake eri aria mataretwara. Munini wa County Commissioner guku Maragwa Alex Mukindia agitariria igongona rirabangitwo gutafanio muci uyu wa waruguru muthe wa kiumia. We are in our normal meeting, security meeting, and we cannot divulge information of a security meeting of a matter that is under investigation. Haha akaheana mukana wa mundu o wothe okageria gukinyithia makinya make muci ucio. It will not happen. Our seniors will address, we have forwarded this to our seniors, they'll address the matter, and if you want to get a brief, you can go to their offices, they'll give you. Ona gutuika Mukindia danetikira gutuhe uhoro gitao wa mucemanio wake na Gladys wa mathaa matandatu nitukunyairwo ni kanyoni ati Gladys ni aheirwo mukana wa guthie na mbere na kungania mbeca hamwe na andu aria mararutaga na wira ucio. Tugatariria ati Gladys ni kuerera oereire ndeto eno hindi iria yandikirwo mitambo-ini ya WhatsApp ni mundu gwitwo Charles Konde na uria wakoretwo agicerera family ino na kumakira kioro. Gladys uria waraniirie na andikia mohoro haraya na wabici ya munini wa County Commissioner ni eteteire akiuga riri rirari icera riake ria kana hari family ino. Ni hatiro ndeto cio nzikite the members of the group the members of my group nio maugire atiriri ati thimiti icio ri na mabati maria megubatarikana ri no igurwo ruiru no tinie ndaugire. Ngirivotera Kameme TV kuma Maragwa County ya Murang'a, ritwa riakwa ni Wambui Mwangi wa Wokabi.